Mbukeli ke ngizoke sikuvezele imdwebo kaRasta. Njengamanje ke sihamba ke no Rasta uRasta ke udumo siyamazi ke ngemdwebo ehlukahlukene ke edweba ke abantu ke abahlukahlukene kodwa ke namhlanje siyabona khona ke isithombe asikhona sendlovukazi kube khona ke isithombe sikabayede la kuyona ke iNongoma TV sokhuluma naye ke uRasta. Rasta asikubingelele sikwamukele kuyona ke iNongoma TV. Sanibonani waNongoma TV ababukeli. Rasta mhlawumbe siyabona namhlanje imdwebo yakho kwesinye isikhathi ke enkundleni zokuxhumana ikisuso omkhulu umsindo kodwa ke namhlanje siyabona umdwebo wakho muhle kakhulu Rasta mhlawumbe nje awuthatha usibeke sifuna ukuzwa nje ngomdwebo wakho namhlanje usiphathele wona. Imdwebo yami bayibuka ngendlela ezihlukile abantu njengoba usho namhlanje uthi umdwebo wami muhle sungathola ukuthi mase siupostile ku social media bewuthathe bewenze ngenye indlela ubhekeke ngenye indlela ugcine esefaniswa Ndlovukazi lomunye umuntu maybe osaphila noma oswadlula emhlabeni so kuba lokuphikisana as long ipainting yenzwe yimi. Mhlawumbe Rasta ngifuna ukuzwa ukuthi njengoba nje wenza kanjena ngendlela odweba ngayo ngifuna ukuzwa ukuthi mhlawumbe ukuyele esikoleni noma nje into vele obuvela unayo lento le usakhula. Lento benginayo vele ngisakhula ngisaqala ku primary school bengithanda nje ukuhlala ngisketcha ngedrawer during ilunch ibreak noma nje ngisendlini kulabafana babe bedlala ibhola mina ngiyabe ngibhizi nje ngomdwebo wami ngaze ngaya ku secondary school ku high school ikho ngahlangana khona le art sengu form 1 up to form 4 ngayifunda nje 4 years as a practical subject kungayisekuthi ke ngiyele college but ngicabanga ukuthi into nje ngazalwa ngilayo ngile talent nayo. Yabona ke zimnandi lezi indaba enjalo ukuthi ke italent lomuntu sesilibone lihamba limsebenzele mhlambe ke Rasta sesibone uhambela ke indawo eziningi la ikakhulukazi nje eSouth Africa nemdwebo ehlukahlukene kwesinye isikhathi ke ikusise imsindo omkhulu kodwa ke cha lo muhle kakhulu umsebenzi wakho owenzile mhlawumbe uma ngabe udweba umuntu kusokukhona ipicture yakhe noma mhlawumbe usuke nje udweba nje ngokuthi mhlawumbe uyamazi noma wake wambona. Abanengi ngeke ngababona ngiyabazi noma ngingabazi nje ngokuthi ngihlangane naye umuntu usukumemazi since uyabedumile so abanye babe bengikhuthazile lami empilweni yami nje ngize ngibe ngaka ngidabuka ngaka seZimbabwe ngifika lapha 96 so wonke nje umuntu kade eyilegend nje bengimazi engimdwebileyo abanye nje bake bangithinta lami enhlizweni maybe ngamaculo or ngoku actor kade bekwenza as long nje umuntu ebe yi-legend hero maye sekashonile abanye nje ngibapainta before beshona kuma birthdays zabo kuma anniversaries so ngicabanga ukuthi iyo lendlela engizibonakalisa ngayo nami ngokuhambela indawo zonke lezi ezifana lamanje sengibuye okwesi2 ngisiza lana yeah. Rasta ngikuzwa uthi you are from eZimbabwe mhlambe nje usichazela ukuthi usuka kuphi neZimbabwe nanokuthi ke main purpose yakho nje ngomdwebo kahle kahle ikuphi. Ngisuka ePhumula East seBulawayo purpose yami yokudweba I think njoba kuli talent kanjalo so kuye kwatshintsha kwabangani lobizo ngoba ikhona into efana le talent yokuthi maybe usungayiyeka ngokuya kwesikhathi abantu mabe ngakugxeka bekwenzeni but ngibone ngani ukuthiwa ipainting iart yami ilubizo kahle ngoba ngangcono ngifele khona ngempela ngoba every time noma abantu bekhuluma kabi ngami ishaya nje eceleni continue nje ngomsebenzi wami omuhle. Mhlambe Rasta ngifuna ukubuka uthi umsebenzi wakho siyawubona mhlambe siubona ezitolo mhlambe uthengisa noma wenza kanjani ukuthi mhlambe umsebenzi wakho ugcine ukwenzele imali. Imisebenzi yami njengoba ngibonisa kanje kulabantu abangicontactayo bengilandele emuva bethi
sicela ama numbers akho sizothanda lathi ukuthi usidwebele mebhubano sowashona or osaphila. So ngisuke ngithole khona lapho ama clients ngoba lana mangifika ngidweba emngcwabeni ngisuke ngiphe ifamily ipainting. So mina ngibenefita from abantu abazongilanda bethi lami sicela usidwebele, and lento isingeze ngaze ngasebenza labo Black Brain Pictures ku film nje entsha ekhona iDeep City, ngikhona lapho phakathi lami ngisenza ama paintings ami, ngikhona la ku advert le Palatines. So I think imisebenzi yami iyaqala manje ukubonakala, ngendlela engifisa ngakhona iyaqala nje ukubonakala yami. Hayi Rasta, uyabona ngendlela okuchaza ngayo kuyathokozisa, kuyajabulisa ukubona umuntu italent lakhe limsebenzela. Mhlawumbe esifuna ukuzwa ukuthi mangabe kuthiwa yasidayisa nje isithombe njengoba ngiyibona lezi siqala kuyimalini mhlawumbe ungithi nje? Izithombe ama prizes akhona ayahlukana, aya ngokuthi ngubani odwetshiwe and ngiyabe ngithengisela bani. I think sengingasho nje ukuthi from kuboma 10,000 ukuseya ngaphezulu, but ingasabisi nje abantu normal people, ngisho kanjalo ukuthi at any price sengazama ukuthi ngiaccommodate umuntu ngepainting ngeprice la eyabe afford ukuyibhadala. Ngicabanga ukuthi angeke ngivalele abantu ngokuthi ngibhadalisa let's say from 10,000 rands, but ngilayo ama prizes ami esiya ngabantu ukuthi sizwanane kanjani ukukhulumisaneni le size lokuthi izoyenzwa ngayiphi indlela. Mhlawumbe nje sengivala ke Rasta, ngifuna ukuzwa ukuthi la ungakwazi mhlawumbe masifika singabantu abasha siyazi ukuthi imisebenzi ayikho la eNingizimu Afrika, like sifuna ukuthi nathi sinothando lokuthi sidwebe, ungakhona ukuthi mhlawumbe usifundise ukuthi kwenziwa kanjani? Ngisafisa ukuthi ngibe le ndawo efana laleyo lapho engihlala khona ku community yami, especially eHillbrow. Umsebenzi weart ubonakala engathi nje uyabuchitha isizungu, ekubeni ngumsebenzi ongafaka ngawe isinkwe etafuleni ufida abantwana ingane zakho. So ngicabanga ukuthi ngokuya kwesikhathi ngizothola indawo nje enkulu engizokhona ukuthi ngilami ngiqeqeshe abancane ngeart lekhono lami engilalo. Hayi ukuthi ngizobe yimi engibatshelayo, ngithemba ukuthi kuzobe kulabanye abantu laba bafika le art ehlukeneyo ngoba iart ihlukile nje inengi. Kunosoma business abawubukayo umsebenzi wakho nabawuthandayo, mhlambe mangathiwa nje uyacela yini ongafisa ukuthi bakusupport ngayo ukuze uye phambili? Njengoba ngiqeda ukusho ukuthi mangingathola indawo enkulu right ukuthi sengakhona uaccommodate abantu abafika 20, sengakhona ukuthi ngiqale phansi ngomsebenzi ukuthi ngiqeqeshe abantu. So ngiyafisa kakhulu ukuthi mangathola lolo xhaso maybe ku Department of Arts, Sports and Culture ukuthi ngithole indawo efana le like i-hall engakhona nje ukuthi ngifaka abantu sibekwazi ukuthi le indawo yami ye-art. Alright Rasta, mhlambe usipha nje ama contact details wakho ukuthi mhlamba abantu abakudingayo bangakuthola kanjani njengamanje sesiyavala? Ngiyatholakala kuma social media, especially ku Twitter, Instagram and Facebook ngo Rasta the Artist. Mawungena nje lapho uthi Rasta the Artist yakubonisa ku Twitter, Facebook and Instagram. Rasta, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho the wasipha sona la kwiNongoma TV. Ngiyabonga kakhulu bhuti, ngiyabonga le Nongoma ababukeli, cela libe lelanga elihle.